kuko uyu mwana yabaye ikimenye bose mu Rwanda. Video ze ziri guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko status za WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mwana bari kumushakira hasi hejuru kuri nimero ye ngo bakunde bavugane n'ababyeyi be cyangwa se bavugane n'uyu mwana, amwicaze kuri kamera bagirane ikiganiro nawe. No. You be mumu. Katonda wanjye. Hey! Dissolve! Dissolve. Hey! Umwana ukomeje kwamamara mu buryo budasanzwe kandi vuba, aho usanga ku mbuga nkoranyambaga hacicikana amafoto ye ndetse na videos benshi bakomeje kubika muri telefone zabo. Uyu mwana birashaka ko nawe atari ubwa mbere umubonye niba ukoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka kandi umuriro ngaho nikijya maze ubundi akunda gukubita ni hahandi uko kireba dore ko kigenda ubuzutu wagira ngo ni inkiko n'imikingo. I don't want peace. I want problems always. You think so they're wise? Hey, mumu man. Don't run! Murife, don't run! Yego Kadoni biki kumamagaye? Oya baretse gato. Mbere yo kumbwira ngo umunyina amavuta washize, imyenda y'umwana je yanayemo wayi. Hari imbwa zirara wahakorotse. Bira byatsi biri inyuma y'igikoni wabirangiye. Wakorotse. Wafuze. Wahanaguye amadirishya se? None se aho mu Buhinde ni iki cyerekana ko umuntu ari umukobwa? Urimo satanisha. Kwa muganga barebe kugifite ubwonko bwo. Reka mbwire sata. Reka mbwire. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. God have mercy upon us. Songo mbona wewe. Barakoze kumpa ijambo, ndagira ngo bamenyeshe ko nta kintu nshaka kubamenyesha. Asante.